Stacy, good morning. Good morning. Ohiana mariro mothe. Thank you. Mothe bafafa kuona wako indera. Mwendwa wakwa mariro. Ate mariro. Iriro yakwa ria ngoro itheru ni gwendete o. Kayoro kaire wita big C dada. Ndokeire wita big na tumaundu twego gwa. Ndirakwirire ukarokagira wita big 37 grams sachet. Shiringi 30 peke yake. Yes. Wenda gukungwira breakfast njega. Shiringi 30 peke yake 37 shillings. Na wena mweke wa gukora kodi hau bagitini ukamitoma kuri star 559 star 8 hash ukahota na besha. Ni uraira wega kairetu? Ni ndaire wega fiu. Right. Na ngacokeria Ngai ngatho. Good to see that. Ni gutigana ira na twacemania nginya muthenya wa umuthi. Niki we smart uguo? Umuthi ona ndingiuga no kugeria mani. Gwika atia? Umuthi ni gwithamba. Gwithamba. Ni umenyuite hakwenyua mai ri. Na wenyua. Nginya kirato kiraihu Stacy witu. Ii matamaka. Na nduragwa. Ndingitikira. Ndirathi uguo. Stacy aketwo nginya lipstick. Tamaka. Arario. Ni meni ndigatharike. Nginya maitho kubuya bucio. Karibu sana. Asante sana. Good to see you guys. Good to see you. Good to see you guys. You're ready for the therapy? Very, very ready. Therapeutic Tuesday? Yes. Training singling out. Yes. Training your body, brain na ciega. Yes. Ate mwere meciria na ciega ciaku. Singling out. Then you are letting go. Therapist anakuja masaa ya saa 5. Good morning, karibu Stacy. Thank you very much. Good morning, baby T. Good morning.